Murigeria bwe television ya Ndizi TV. Vono na bukura ry'ubuncholia bwao. Ase television ya Ndizi TV. Chinka kichini chonsi. Elio wikere. Abarigeria kurochi county sana na ibire. Echuchira sorogo nkorwa Nyanza. Na boigo Rift Valley. Akesimi. Ase namba. Enoti sana na ibire. Inya isato. Isano nemo ibire. Isato. Isano na isato. Isano na ibire. Eyemo. Elio to wikere. Gusii. Otutarire. Ase chiabisi chito. Echuchira se nyumba ya Brighton Apartment. Ejire busyo wechiro ya Embassy. Ekeroko gende nyakoe. Ndizi TV. Ubuhansu. Nagosogere omwancho mulire bwegataseni kia Ndizi TV nindera gosemene nogere tukobo kwego kia nemeroberio Auta gere tukobo to kwariganire kurwa kiete goikira chinga kibune chinga kicharagire Chinsa isano na ibere chiabono mugaso asentunende tokomerana asembe asekerengagyo komanya senchero bwenkege mahali agende tukoba gwateka kurubwaga kiete ngwera nanda sekero gitari gitambe erinda tunyara ko bato komanyanya amona hinganyarire koba gagwateka. Mwancho murigereria Joshua Auta na tokobata na rwetera somuno bimanyirio chinga ki John kebati agenete kobaga kwene kiabuna chibicha amonerio gichago chaire asenchera yobo ikirano mayaya boigo nemeroberi ana bokonyara kobogo gusanga muna indugetera se mitandao ito ya Facebook Ndizi TV News digital gwetera YouTube Ndizi TV News na boigo gwetera se website yetu ya www.ndizitv.net rinde onyara kobago kwemanyia amangirite ngoro kwa Josphat Amisi na kwariganirie asenchera yobo ikirano Amayia gaguchakorwa se county ya Kisii chigaki omugavana we county eyo Paul Simba aratianyare koba gakwenekeria abamenyi kurwa se county ya Kisii buna abisi yaye wetera ase bunge county yuniganyare koba gekobeka budget isaine yirachikoba gegosira chigosori imeye county anene ase budget yanyara koba gwetwa se omutinyare tokobo gwete budget yo mwaka yo naboigo omwaka ogochaga gukwana ase omuyego nyare tokobo koleta babwatani se final ya egekombe gya Zairi Chanda Super Cup ekenya tukobe korekana litkoligoro ase constituency ya Masaba gose ase constituency ya Nyaribari chache imeyense mogosegeti Kenya ntrago nigo boigo Paul Simbarate nyara tukoba kuboria gati abarayo banyara tukoba gwikirana go banyara koba kwene kiabuna banyara koba kubwaterana nere nare tayari kubwaterana amo na barai kurwa ase serikali ya yena boigo nsemelie kwamereria serikali chikaki echecho nigo akurete anene serikali enene ise oburayibwaye omurayibwense William Ruto narekoba kurigeriribuya anene amagurie bintu ayenyarekoba koba egurube enene gochia ase aba Kenya. Kama gavana nimeweka milioni 10 kwa michezo ya mpira. Hii budget ambao waheshimiwa MCAs walipitisha tumeweka milioni 10 tutahakisha kwamba michezo tumekuza pia kukimbia, na nataka niombe msamaha kwamba stadium ilikuwa tayari lakini mvua imefanya imechelewa. Kwa hivyo uwanja ule utakuwa kufikia Januari ndiposa turudishe timu yetu ya Shabana pale stadium. Na nashukuru kwa sababu mkija mnafanya wananchi pia pesa ya town inazunguka. Wanachanda. Wewe kando, unajua ninyi ndio serikali. Ninyi wewe na Osoro. Hii serikali ndio iko hapo. Hii serikali tunataka tuuliza hapo Nyaribari mko na njaa? Wewe mwenyewe naona hata hauna njaa? Kama mko na njaa, naomba kwamba mtukumbuke kwa maombi kama serikali ya county. Pia mkumbuke serikali kuu kwa maombi. Nyinyi
ongea na rais, bwana, uchumi iko mbaya, mafuta irudi chini kidogo. Unajua nyinyi ndio viongozi. Uzuri, mimi kama gavana nitaendelea kushirikiana na kila kiongozi tuhakikishe kwamba maendeleo yameenda mbele. Mwanchumbuligiriria n'entunda entang'ani kegima magega yo gutwara okong'usana naso bwangoiga aso mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati banyata ko bagosanga umurobiri gosomoiga amonere omochumbe we constituency ya South Mugrango Silvana Sosoro yubo igonyarata ko bagagoikana CNCM eyo nonya nabonigo omobunge gosomochumbe we constituency ya Nyaribari chache Zairi Chanda nyarata ko bagokokera ogochamo kwa barai abona goteba buna ere omanyana nabisiaye nagende to ko bakwene kiabuno nyandire ko bagagosire biegwa Amayia constituency ya yeboigo niganyarate ko bagakomuboria omugavana we county ya Kisii Paul Simbarati anyara ko bagwikirania eira yechira gosechira serikali ya county nyarate ko bagikorwa ngane nyare ko bagekoena na chimilion 100 eyemo elichira ko bachigosira na kubwaterana amona boigo chira cyane ko bachikurewa na serikali yanene cyokorwa chibesa elio kwagacha egeti ekyo Kenya Trago Stadium egotoka Amayia constituency ya Nyaribari chache. Nataka niumwambie gavana kitu kimoja. Mheshimiwa Your Excellency Governor, umefika na umeshuhudia. Umeona hii maneno imefanyika hapa leo, siku ya leo ya mpira. Leo Your Excellency, nataka kukukumbusha na nataka nikuombe tukiwa hapa Nyanturago kwa niaba ya watu wetu wa Nyanturago, watu wetu wa Nyaribari chache. Tulikuja na Rais William Ruto hapa. Rais akatuhakikishia na akatupa ahadi atatupatia shilingi milioni 200 ya kujenga hii stadium. Na wewe gavana wetu ambaye tunakuheshimu, ukatupatia ahadi utatupea shilingi milioni 100. Kwa hivyo ningependa kukuomba kwa heshima Mheshimiwa Gavana, katika naona hii supplementary ulikuwa huko umeiweka, lakini ninaomba Mheshimiwa Gavana, tafadhali Nyaribari chache utuwekee hiyo milioni 100 tubadilishe hii stadium iweze kujengwa iwe stadium nzuri sana. Namna gani? Gavana si atupatie milioni 100 hiyo. Rais alisema atatupatia milioni 200. Kwa hivyo Mheshimiwa Osoro, wewe utaongea kwa niaba ya rais. Siasa boigo asomego iyo nigo yanarete ko bage koirari bagarire ne haso yo kaborire gose oyo kagere oyo has umwancho muri yatigangiro rere nseme iyo nigo boigo siasa yanarete ko bage kobeta nse ase omuyego yo ase Charles Matoke oyase engakemo otagete ko boria ekero kyo bugavana me county ya Kisii anyarete ko baga komuboria omokonyi bwo mugavana me county ya Kisii Daktari Robert Monda anyarete ko baga weso kina koraria ensemo yaye nene kubatakana noboteneneri bwo kobokonya omugavana Paul Simbarati asatabire nigobono oboteneneri bwe county banyatako babokoena na gusaba kichikura banyatako bakoena na libagari ya bene guchia asaba Nyaribari eli banyalako bagosira oboteneneri bwe county nigo bigatabire nga nare angekegima onyebono enyomo ngati ya omugavana Paul Simbarati nabigo mokonyi oye munda Nyariko bage kubutuka Nyariko bagosonana elinda Nyariko bagosira na koene kiabuna onyariko gakoba omo deputy governor Amayia County ya Kisii. Nchambo Mheshimiwa Machogu atenena alia Nairobi akolera Wakenya bonsi ya asasi skuru chetu. Aliyekana kama nataka Mheshimiwa Paul Simbarati akolera asiga ase county ya Kisii. Ega asingo kolaru Mheshimiwa. Lakini akaro Mheshimiwa arati atenete. Na bwato yo minto okorukungo Mheshimiwa Monda. Babwate netamo. Muganja bakolera asiamo. Mondo nyenyu amayago sinyire. Irara saba Nyaribari otokwanere. Ototabie. Erina ototabie maki. Twagotegereire na kipoma yako genda busio. Igabago teba igaba songo. There is no vacuum in leadership. Toigwanaine. Ngo Mheshimiwa Simbarati nego kama ganayo. Abasongo gabaga teba there is no vacuum in leadership. Onye nyuma yago teko gendelera. Omushyo mu matoka nonda osoro no ara. Igotoko kwata na igende getokoski gotubosi.
Nere omochumbe be constituency ya South Mogrango Silvanas Osoro niganya tukoba wikirana sensemeyo asali telibagelio na komotogia omochumbe nyalibali cha chezairi chanda asokone kingunyale koba kopekemero belio ilio gosira ebyewa anene kurwa Chinsa mochishikosori ime ya constituency yo ya nyalibali cha chebo igo niganya tukoba gagoteba chinga kibono abaibago chama sokone kya ngabajale koba gosira ebyewa asaba saini koba gututera alechita bauti chiabo ilina kweneke bunaso bwamo bwanyala koba kubwatirana elio gosira egasakukyo Gusii. Wakati tulikuwa tunapiga hesabu ya wale wabunge ambao wamekuwa namba wameperform vizuri kabisa kwa county, Mheshimiwa Zahiri Janda alichukua namba 1 katika hii county ya hii area. Hapa tukifanya campaign niliambia Mheshimiwa Zahiri na nikaongelesha nyinyi, nikaambia nyinyi tafadhali mwelekeo ni direction, tusaidie tupatie huyu jamaa kiti. Na nyinyi mkasema mlikuwa mmekula pesa yake, wakati huu mkasema mtaki kukula pesa yake bure, mkampatia. Leo ameithibitisha na ameset bar yake too high. Timu ya kwanza anaipatia 2 milioni. Ameset bar too high. Mimi nilikuwa nije hapa mapema, lakini kwa sababu nilichelewa, nimeelezwa kuna jamaa alifunga bao ya kwanza. Ule jamaa alifunga bao ya kwanza, mimi nampatia 100,000 yangu kama zawadi kwanza. Tumpatie zawadi kwanza, ashike 1,100 aweke kwa mfuko, kwa sababu tunatacha talent. Wakati tunatacha talent, tunakuja pamoja, tunashikana pamoja. Ya mwisho kabisa, wakati tunafanya kazi ya talent na mpira kama huu unatuweka pamoja, mpira wa soka unatuweka pamoja. Hapa tukisimama hapa, kila mtu hako na njia yake ya kufanya vitu zake, lakini wakati tuko katika mpira, sisi wote tunatazama kwa macho, tunafurahisha macho na tunasaidiana. Omayega oyo nogocha amo anene asomego yo mogati mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati nabigo omochumbe we constituency ya Silvanas Osoro nigo nyalira koba gukoreta gose gukuraria ebirengereri kurwa saba menye kurwa se county ya Kisii abange batabiringo nigo bagine tokoba kwegokera anene engane yanyalite koba gekorokana ritko rigoro nabigo tabanga bagende koba bakubwaterana botambe tokusuka mutwe nigo abarai bagende tokoba bagoikirana se omayega mbugo chengera na kweneke ngabanyale ko bagusira omwana omumura omayega oyo nigo gendrete se ewoda area ya Masige East oyo nyale ko bagokoreta amo ababwatani se omayega oyo bugo chengera okorwa nyumba akati gose gwikira abana wetania chimi sana abanyara ko bakogenda iburu buna enchira eya mobono yo kweneke buna mwana omumura nyale ko bagusiro gati abarai abanyara ko bagwikirana somego yino mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati naboigo omo bunge ose omo MCA bwa ward area ya Masige West naboigo ya Masige East Jacob Bagaka habo nere Michael Mutume. We have come today, we are at Kisii Secondary because we have initiated 550 young children who are now today becoming men who are responsible in the community. And I want to say, for a long time, we have had everyone talking about the girl child. Today we are celebrating the boy child, because everyone speaks about the girl child, we talk about certain parts, but we have never remembered that we can do something for the boy child. Myself with Mheshimiwa Mutume, we have come here today to celebrate the boy child, and we want to ask, if possible, that we have a registration in National Parliament to ensure that we have free circumcision across the country. But we want to ask the county assemblies across all 47 counties that we pass a registration that will allow that a boy child will now be circumcised for free across the country. I know this is a game changer. It will bring unity in Masige, East and West, but also we want to extend this to the entire country and ask our members of parliament that they should be able to support and have free boy child circumcision across the country in the festival seasons. May God bless you and bless Masige. Masige na yemo.
Noroboti togendrete gukubatiria senchera ya beno mwancho murigele chinga kitimu ya ito yabariki baikirane ta senseme yo kerora nyana ko wikirana senchira bwikirano tonyara ko batogusanga amona ye togusuka mutwe ni gobono abamenye korwase county ya Kisii banyara ko baba ko boli gwa banyara ko baba kwerike na gosoa sebyombe sekerenga gyo gwesira na kwenyorera engeri yira nyara ko bage ko basira asobonjorira bwabo bwakerali tuko bago kwana magega yogo chengera obokoreri obuya bwe kyombe kya Nyangweta ni gobono ababwatani abo batabirenga obuyo bonge ni gobanyara ko bokoretwa amone kyombe kyo asebo igobanyara ko bakobekerania engeria na kugura amakondo gose PA system yira chikoba ge kobaretere engeria gochiase ekyombekyo samariete ngoro ku James Mogaka majuki nigo torega igase welfare ya Nyangweta ekyombeke nigo giachagete na baibuli baito bali abande basirire abande barororo na itu twakebwatera ororo ntogendete kwegendereria na usira na sechinjira wao lero nigo tware koronchi ebinto twagurira ase Nyangweta twagurire generator twagurire amakondo abaminto mbare ngororo muna inche chairman na abeire ngokera ase miaka 5 igo rero nganko runare ngororo ngereri oyo minto no arega igokorku Steven Njugoja oyo nere naereria oborai aragendie kenyoro kia Nyangweta igo no tubwatane organizing secretary Mayende ekiombe ngonyaragere gotanga chisegi cia nyumba sengenjo musubati kwasoire kiombe kunyaruri kunya kwirwanira gwasoka kwariga kabesa kwagenda kumira n'abasubati bandi mwanya gosemani mubwana tegokora se nyumba yawo bibali okunya gosaba musacha besa munya korwana igaba subati mwensi bali mutaraso ekiombe elio nyare ko kwegendereria ebieka tonya gotegemea besa yomo Nere umugavana we county ya Kilifi Gideon Mung'aro ni garure kura tentindi gochia ase abaibuli habu bagenda tokoba kubabwatoka abana babo na gotabarenda anene chingaki echicho mutimoko omotambe na boigo anene chishere chiria chwa omoyega bwesu kuga okwana ni gobono atebire kubwatakana no gotabarenda abana nigo abange banyare ko bagweso na no botumeki bwa marigo yogotindia na boigo abange bana chinya ruka banyale ko babakonyora oborito bwa mapema Gideon Mung'aro boigo nigo atabire ngobotenerwe county ya Kilifi ise ya ebunge nigo banyale ko bagwetia omuswada uyira chikobo kwene kibuno nyale ko bago basira abana anene chinya ruka nabamuraherio banyale ko babagwe batige ko bagwesona na boigo bakwenyora ase chisegi chiria chegenga. Highest number of cases ni cases za watoto, cases za ubakaji, sexual offenses. Unfortunately, where there is sometimes a lot of poverty, people take advantage of the girl child. Tia sahihi mswada wa sera ya dhulma za kijinsia. Kama mnavyojua tumefungua koti hapa Kilifi sasa la county, lakini Kilifi haikuwa na mswada na sheria ya dhulma za kijinsia. Sasa nimetia sahihi mswada wa dhulma za kijinsia Jumatano wiki hii. Kwa hivyo wale ambao wamezoea kila siku kuona, hata ukiona wacha ile amesema account commander ya kusimama naye, hata ukimezea mate pia utaenda kotini. Mimi nilipokuwa msichana mdogo nikilelewa, jirani ama mama alipokuwa ananiona nazungumza na vijana pale, nilikuwa natandikwa viboko, naambiwa toka, unaongea na nini huyu mwanaume? Siku hizi wewe ni mama unatembea unakutana na msichana anaelekea disco matanga, haikuhusu ndewe wala sikio. We need your support. Viongozi wa kanisa wale wako hapa, mkikuwa na watu kwenye makanisa, mnakuwa hata na dakika 5 ya kuongea na vijana kuhusu dangers ya early pregnancy. Umwancho murigere ngati yaria yanda mange tokena tokoto kubwatira kurwa semesa yaito Amayia hinyora boigo botambe na bokubwatia emerobelio yaito gwetera semitanda yaito ya Facebook Ndizi TV News digital gwetera YouTube Ndizi TV News na boigo gwetera se website yaito ya www.ndizitv.net linde unyare ko kwemanya haya mona yande amange ngagenda takoba ga wateka Joshua Auta nere tobwatira na mona gwetera sumuno bimanyirio chinga ki John ke batenya ko bakwenakia una chibicha muri guchago chira senchira boikirano litera nagoro kwa Josphat Amisi nakoganirie oburigerio bya bwemero bire megata seni Ndizi TV ngomera na tore amona Chinsa Ikomi chebo na mungoroba aso kumanya aya mona yanda mange togena tokobato kubateria kurwa semesa yaito Amayia.